Sabona baba. Ninjani mama? Siyavuka mngunomnyama. Indaba ezithi awichaza indaba ezithi abalali emakhaya. Cha, nina besilo. Ngingokwa ngema ke mina le into amenzana ngoma. Kuleli bandla ke ngimqola uMnazarethe onomncomnyama. Ngisabatha kwaBheka uZulu emzini omkhulu. Yes. Umzoqala uShemba afika nawo. Yes. Sifikile ke lapha kwi Vibe FM bathi ke abafundile bathi first choice yomphakathi. Kunjalo nje okomuntu egule ngasindi imboni. Kunjalo. Kade sagcina nengane zakwethu. Yeah. Bayibakhala abantu abaningi bathi besikhulumela phansi. Yeah. Angazi kwenzeka njani kodwa ke. Angihlajiswa ngeke. Nina abaqembelana kombayilahlekelwe seofazi ofuna umdlelo wasoshanga singone esethe inkolo ukombesha umnyama mashizelo mashimbi yakhe. Nina bedlula imithedla kwezinye izihlahla uzule edume phansi amanye eduma phezulu. Ingqoqo yamahlokohloko. Nina besilo cha siyabonga ukuthi uShembe onyazo lezulu. Umnikazi wezinto usivusile namhlanje sivukile ke sikhona lapha kwi Vibe FM first choice yomphakathi nina besilo. Manje baba insizwa akuneni insizwa esecela kwakho ukuthi inayibingelele umfowahlo phela uthumbeza kamyeni intombi zenda ngonyezi zabafaza zina ngomnyama kodwa ke zakithi ke zenda ngawunyezike ngoba sibona abafaza singabasengwenjini uMadlovu sabele yabizwa abamhlophe belungu babizozofuna ngomhlaba inomalandela thumbeza kamyeni. Baba Thumbeza. Cha angibonge ngiphinde ngibingelele kubalaleli emakhaya umfowahlo lo igama lakhe uNhlakanipho khona emzini wakaBheka uZulu. Sibonge kakhulu ukufinyelela lapha endlini zomsakazi ohlelweni oluhle kakhulu ubuhle bobuNazaretha Vibe FM 94.7 FM siyabulela. Okay. Baba ake nginike ithuba ngintedele ngikhulume enini zakhe emsazweni. Cha zingane zakwethu njengoba besisishilo bisilapha nje sihamba ngomongo wodwa. Loyamuzisi sihlale sikhuluma ngawo namanje sakhuluma ngawo. Sizokhuluma ngawo iminyakeni emihlanu isithupha ezayo ukuthi kwaBheka uZulu ekuphakameni okumzu uShemba afika nawo ehla nawe emazulwini wazobeka ezweni lalapha eAfrika noma ezweni yaseSenanda. Banenhlahla abantu balelizwe ukuthi uNkulunkulu ehlisa umuzi abazokuzwa abantu abaningi ukuthi hawu umuzi onjani ohliswa uNkulunkulu. Hayi ngane zakwethu sikhuluma ngoShemba uBhombela isinima semampondo njengoba sasashe eqala ukuthi wezwakale ephumula ethi awu base bembuza bathi hawu nceke inkosi yini waphuma ukuthi athi ngithwele umuzi engehleni amazulwini ngingenayo indawo ukuthi ngizobekaphi sengiyitholile namhlanje ngizobeka la ekuphakameni. Wasesho ke futhi ngoba uShamba umabona kude ngane zakwethu. Uthi lo mzi uhamba uphele. Kodwa kuyohamba uvuke. Silo umkhankaso ngengane zakwethu weleso isibonaliso ke njoba ngihlale esisho isibona sakuyona into eyenzeka masisifeli isiprophet sesifikile sibe into ethatha iminyaka emibili noma emithathu kuthatha ikhulu leminyaka kade akhulumisha ukuthi lo mzi bawuthi mabedlula bethu kwakunomuzi ola. Uthi kodwa lo mzi kuhamba uvuke sekuyisoka leso sikhathi engane zakhe asazi mingaki iminyaka isiphelile lo mzi wasephakameni sekumuzi nje osekusela igama. Namhlanje na uvukile umuzi ngaza kwethu abantu mabedlula bababonta ikhona indaba eyenzeka lapha sizokhuluma lo ndaba ke mngunomnyama uthi cha ukuphakama lokhu uShemba prophet uthi kuyohamba kuvuke kuvukile kuyavuka siphezulu lomkhankaso kuyakhiwa nje sikhuluma kubusaphalala kumnaphalala kuyale kubi kakhulu ngane ukuthi inkuzi ikwazi inkomazi. Mfowahlo awuthi qapha baba ngoba sibuka isikhathi imizuzu ihlanu manje shaya hlala. Cha balaleli njengoba beseshilo ubaba uMshumayeli sisenyangene ke enkulu kaOctober. Inyanga yokuzila umhlangano omkhulu waseJudiya ofana nomhlangano kaJanuary nomhlangano kaJuly. Njengoba sekhulumile ubaba uMshumayeli ungemasi sembidlangweni bantwana benkosi umsebenzi omkhulu wokuvusa umuzi kababa omkhulu lapha yana ekuphakameni umuzi wakaBheka uZulu oqanyiswe inkosi inyanga yezulu ngalosinde kayilingananga nabasemhlabeni esiphume esikhumbuzweni sakhe ngo1985 wachuma ke lo muzi kuze kube manje sesiwakha ke manje ube yigolide
ufanele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu ufanele izinto ezinhle kunyazi lwezulu. Sisemkhankasweni komkhulu bantwana benkosi ukuthi sinikele ngakho konke sifisa ukunikela ngakho ukuze lo wamuzi wakhe kube impumelelo. Mfakahlophe imhlaba emsebenzini esikhona ukhamba kanjani waphela ngiyafika lo msakazo kuphi afa khona input? Umsakazo bantwana benkosi ususebenze noma usudlale enkulu indima kunjalo phakathi komuzwa kaBhekuzulu njengamanje kuzo zonke izinto ebesithinta la sicela ezinye zazo seyifikile ama blocks afikile noma engakafiki phela ekuthenini asengawakha lwamuzi nezindle isazovuka sengazakha ayiqede nokubiwa komuzi ukuthi asengawubiya uqede kodwa lawa lokho eqhamuka kancane kancane ngokumemeza kwethu lapha ngingaphakamisa nje ukuthi isike yafika insizwa ogama layo sibonelwa kaDube wale Hlabani Mkhosi emacambini yafika yanikela ngama blocks awu100 yanikela ngokudla into ebesiye sikhale ngayo lapha njengoba kwama holiday ezingane zesikole zihlezi emakhaya ngiyafisa ukusho ukuthi ngosuku siyabaphakela abantu abawu100 kuyaphezulu ngosuku lapha ya umsebenzi mkhulu mkhulu kakhulu umsebenzi njengamanje sikhanda igceke likaNkulunkulu njengoba sikhanda igceke likaNkulunkulu sake sakuveza lapho ukuthi ngezansi kwa umuzi liyiqele manje siyalikhanda kuzokwakha udonga laphana oluqinile uma selakhiwe loludonga siyibuyisela umhlabathi silenza igceke libe 11 ngakho ke kuyambiwa kwenziwa konke lokho ngibiwa umhlabathi uyathutha ufakwa ngaphakathi sisaphinda futhi siyanqusa uma ubona ngakini ngibiwa umhlabathi beswele indawo yokulahla abewulethe kaBhekuzulu ilokho esicelayo nokumaya ukuqhutshekwe kulethwe njengoba kukhona angazi ngingabala ngithina abantu asebenikele abeletha nje ukumaya ba over 30 abantu asebefikile lapha emzini wakaBhekuzulu siyobamemezela ke ngelinye ilanga ngoba baningi kakhulu nabo bathokoza ukuthi siyababona futhi umsebenzi wabo abawenzayo siyancoma siyafisa nje ukuthi kungapheli lokho abakwenzayo uNkulunkulu loluthando alitshale kubo lumile lungapheli. Baba Ntosi baba umsebenzi wakaBhekuzulu ngoba ugijima kangaka abantu uthi abaqhamuka kuziphi inkalo zonke inkalo mngoni nase abasemelika bese abake se-UK yabeze abakuphi iAfrika yonke abeze ingane zaluthozani sathi ke ngokudlule ngishumanikela ngeblock blocks elodwa likulungile kodwa kunganiphathwa ni blocks ngoba lizokungcolisa lidouble ingozi after ezibizayo ufike uthenge ubuso uza lapha kwaBhekuzulu ufuthi nasi slipu ngithenge iblocks elilodwa ngithenga ama blocks amabili njengoba kwenzela insizwa abaDube khona ekafika enye yase Eastern Cape unisibonga yakwamkulu ithi nayo izothengiswa uyathi bengibeke nemali yokuthi ngiqala ngithenga ama blocks engathengile bese ngiqashe imoto sathi na ikhona ivenue onyazi la igcekeni sohamba soyalanda thina seshuthi ke ngane zakwethu sidinga ama blocks njengeqatha lenyama ophuthwini ulo mzika Shembe wakhiwe ube mhle sikufezela isiprofito ngoba yathi umvangelo umdlule namanje sasho ukuthi izinto ezinhle zifanele unyazi uyabona mayidlula inkanyamba sezulwini mayidlula lapha mngoni kwaBhekuzulu isiyilungisele inyoni ukuthiwa iqola mayibuka uyalibona iqola libuka kanjani inyoni mase lifuna ukuyibamba litshekisa ikhanda lithi yona ithi mayidlula inkanyamba sezulwini isitshekisa ikhanda ibuke phezulu istage sayo bese sithina ukhona incwadi eBhayibheli ngiphakamisela amehlame ezintabeni usizo lami lawuvela lapha na usizo lethu ingane zakwethu liyovela kwaBhekuzulu uyabona mnguni ukuhlupha isikhathi uma sesikhulume izimanga zalo yamuzi izinto esenzekile kodwa siyositholela ngesikhathi sinitshele siluthe isinto umhlephelela mfakahlopho sesibhale phansi ukuthi kwenze ukuthi njengathi inzayo kaMkulu nje yona isabathala ekhaya phefumulo kodwa abakubathi sizofitana nayo kwaBhekuzulu bathi letha itini sifuna ama blocks nosimende ulethe kwaBhekuzulu sikhuluma ngomuntu okhona ube khona ngesonto edlule kwaBhekuzulu insizwe esuka le emaqambi njengoba eseshini mfakahlophe nabaningi uyathi kumshumela mazibuko olapha etafuleni lonyazi
isibusiso sikulandela ngisho usensimini abantu asebenikele ngokumaya nayo yonke into isibusiso sonyazi siyokulandela ngisho singasakubiza ngalapha siyawazi la ukhona kodwa nje sidinga kakhulu into zokwakha ngani zakwethu njengoba esho nje igceke solakha lapha sokwakha into engazi zibone lizofakwa ama reinforce igceke wawalizwe igceke elifakwa ama reinforce kudingeka izinsimbi kudingeka usimende sesifike sicela noma yini ngisho walethisa ke lodwa kasimende nguni siye sithi ke khona umama ukasifuka sinethela usimende sathi cha uyazi manje masubeke ibhakede lekhenti yakhe la uphinde ubeke usimende bese uthi usikhethise thina sinomfoka hlophe singathi cha le nyama yakho awuyibeke eceleni siyayithanda impela yona kodwa asinikeze na usimende sithatha usimende kodwa bese useceleni bese sithatha inyama ngesingayidli phela inyama cha ngenza ukuthi yazi umshumayeli ngangena emadeveni uyabona into engiphathe kabuhlungu umshumayeli ngoba ngisho umhlaba wonke uyawazi lo muzi umuzi oqala eZulu-Natal la kwafika khona babamkhulu uBhombela lo muzi umuzi oqala akufuneki umuzi oqala kuleyo muzi ushemba afikela kona unganakwa kanje uyabona umsakazo umuhle noma ungemhle kakhulu kodwa umuhle ngoba wenza izinto ngosonyazini uba muhle ngoba sikhuluma ngonyazi ingane zakwethu insizwe enhle kodwa bafowethu nje sekathinta uvuka hlophe siphuma esikhumbulweni senyanga ezulu ngithi ke mina mangisikhuluma sithi inyanga ezulu umsekeli walo Nazareth ngoba amabhunu ngabe abuvala ngabe lenkolo ayikho abantu inyanga ezulu engekho ngoba kwase konakele emzini kuhlukane emadla bayazi abantu kwenza kanjani ngifuna ukukhuluma ngalokho kodwa ke bisiphuma kulo nyanga leyo inyanga edlule wabusekela uNazareth ehlala lapho wayefike ehlala kwiGazebo lapha kulo mzulu wasephakameni inyanga yahlala inyanga ezulu yakhela indle yodaka lwangena uthingo lwangena endlini yodaka yangena inqwele emasondosondo yangena endlini yodaka namhlanje sesibule sidilize yodaka lolo sasidiliza ngalezi zandla zethu izingane zakwethu ngothando likaShembe nokuyincenga ngoba funa siyincengele kuShembe ingane zakwethu ngoba asikwazi ukukholwa bafowethu ukukholwa kuyikho komsebenzi iyofika imisebenzi ethi sikhulumela ukuthi Nkosi yamakhosi kusho ingilozi eziphethe ngaliya ukuthi abantu abanjena ungamlahla kanjani ayenze into enhle kanje ngoba leyanto yakhiwa lapha ephakameni ingane zakwethu isizukulwane nesizukulwane esiyosala sisho wayekhona ubaba mkhulu wayekhona ukhokho kwakhiwa lendlu nami ngalifaka iblocks nami ngawuthenga usimende nami ngakwenza 1 no 2 njengoba legcekeli kwakhiwa nje lapha ingane ukuthi yiyo lo mkhankaso nalo lo nhlaba mkhosi esihlabayo bantwana bonyazi yazi umshumayeli ngoba izinto ezenzakala emhlabeni abantu bayafisa umshumayeli ukuthi namfu kahlophe ukuthi singenza kanjani ukuthi sifike ekuphakameni yiziphi indlela ezilula uma uzofika ephakameni sokuba nozokuchwephesha ke manje lapha indlela esinikela ngayo uyakwazi ukuthi ngisho khona obese Australia ubeka siphi umnikelo Australia sisezabalula izinto manje akufani nathi ukuthi singasasenza Telegram noma uhambe ukuphela inyanga ungafike ekhaya ubhala incwadi uvele uzoyibiza umfoka hlophe iaccount uyifaka iaccount uma uthanda uyifaka iaccount ngesina account estore uthiwa iNanda Builders ngisho kuyothenga lapha iNanda Builders ingane zakwethu ufike uthi nje kwabheka uZulu ephakameni ngithi ke mina mangizothenga kulendlela lapha ngithi nginike unyazi price yes kunonyazi price ngane zakwethu hayi lo lunyazi sesingakhuluma olunyazi so sifuna le ukuthiwa uphuza imvula okutho lakhe lubudaka kusutha ngaza kwethu asithi kuginya amatheka hayi khona nje besimbambe sethi kodwa qaba usaqeda ingane yabo nje mina ngina mhlambe noma mhlambe nanaka mazamba nakhona endlini ade ngithenge extra ngicela ukudla sephakameni sithi mngulumade wakha asala ama blocks amabili noma lingasala elilodwa kodwa silanda solanda sithumela abafana balanda ngoba nje manje khona abalaleli nje manje ngithi sikhona ithi usithi hayi baba mshumayeli vuka hlophe kumanje thina singaletha ukuthi singathola kanjani sofe thola wena nephakameni okay 072 0900 awusithinde bafike ukuqapha ubone uhamba kanjani embumbulu uthi ngizonikela ngosimene ngiyaxolisa sekuvela sesibane no23 kuzosha uthando sasifashona inkosi amakhosi impela inkosazana leyikhona isithi lensizwa ayi ngiyapledge mina ngizonikela u1000 bafike oyisemkhulu ebusuku bathi lalela labo emfana thina sifuna usimende kwabheka uZulu
abathi asayikhuluma indaba yemali leyo nsizwa ngiyayikhulula ehamba ngevene emhlophe yathi yakwamaphumulo le embumbulo inkinga yabona imanga ilapha amnguni ungathi wena sikhuluma nje umoya emoyeni into emnandi sikhuluma ngabantu abaphilayo njengoba lensizwa nje yakwamkhula ethe ukuthiwa sizoficana nakwabheka uZulu lethu uzuhamba uyothenga usemende uhambe uyothenga ama-blocks sengishuthi ke noma ufuna wenze surprise ama-surprise vele siyawathanda kodwa ama-price athinta lo yamuzi wonyazi ngale zakwethu kodwa leya nsizwa madoda into wayibona insizwa ukuthi ngo-8 o'clock ekuseni isishaya isudu hhayi lokho esikuthenga ngophepha thina ungamasudu ishaya isudu yasongo Italy uphuza imvula into zo-100,000 ngo-8 o'clock sishaya isudu umuntu ongathandi lento kanti wenzani emhlabeni uhlula nje ukumnikeza uthando lwamuntu waseZulu akuyena umuntu lo yayingane zakwethu woyebona into enamehla ahlaza acongotha wemamba uzoyibona nje bizophuma eKenani lapho ufubona khona akuyena umuntu lo Mshumayeli akwesigoqela ingane zakwethu niphekhe into emsenzweni ukuthi yini idinga phezulu abalali belaleli emakhaya wazachumbesa cha bantwana benkosi nomphakathi wonke nje othanda unyazi lapha kwaBheka uZulu into esiyidingayo kakhulu ama-blocks ahlukene ama-blocks ahlukene kabili khona i-blocks elikhulu elibizwa ngo-M200 bese kuba elincane elibizwa ngo-M150 siyawadinga ama-blocks kakhulu sidinga usimende omningi sidinga isihlabathi sidinga amatshe okukhonka siwadinga kakhulu amatshe okukhonka bese kuba izinsimbi ungakwazi ukuya ehardware uthenge insimbi i-ring force ungabe ususifonelwa usibuza ukuthi i-ring force esetshenziswayo kaBheka uZulu iyiphi singabe sesikunikeza usize sidinga ke nakho umaya ukuze abantwana bakaNkulunkulu bengalambi bafowethu lokho nje angeke sakushiya ngoba umsebenzi abawenza lapha yana kwaBheka uZulu ufanele badle basuthe eyiswini ngoba umsebenzi wamandla njengoba bengengabalula futhi siyayicela inhlabathi irabuli kakhulukazi ukuze sikwazi ukuthi sikhande igceke lalwamuzi inhlabathi bafuthu mayimbiwa njengakini bengenayo indawo ukuyichitha ayithunyelwe kaBheka uZulu mase ngigcina ngiyacela bafowethu ukuthi ngigqugquzele ukulalela kuhle kakhulu kubalekile masikhumbula nje noma sikhuluma ngalensizwa yakwamkula umshumayeli akhuluma ngayo ithi bese kuyinyanga ezintathu amakhehla akubo ebanikezela umyalezo ukuthi bohlangana kaBheka uZulu aphathe itini aphathe usimende uthi wazindele waziba nje wangazi wayinaka lento uthi kodwa engingayinakeni kwakhe zamehlela inkinga kwagqekezwa kuthathwe yonke into kubo angasali nalutho uze waphaphama ngoba esesuke la kwaMashu waya le eparishini ethu yosebenza khona mayifika eparishini avaliwa amasanga akho umuntu wabuya yathi lento sikudinga la kwaBheka uZulu wangena kwaBheka uZulu wasebenza kwavuka lokhu ukuthi hayi kade watshelwa ngaleli ikhaya ukuthi akazosebenza kulo kwayila umqondo ubuya kwayiselungisa lento ayilungisile ukunikela emzini kaBheka uZulu ba okay manje ngoba nganza ukuthi into enidinga into enjengalezo socela abalaleli ukuthi yabona kukhona mfakahlophe na umshumayeli wami kukhona abantu abathandayo unyazi yabona umubona emhlanganweni abantu abaqonqo bemhlophe abantu abanganani umfuka mcineke lapha ebadonsa basaphambili kusuke kuzinkumbi zabantu uyabona leyanto mina ngithi mina abantu into ekwazi ukubaphilisa abayinaki uyabona umzolo sakuphakameni ngokumlando okhona ezweni umuzi omkhulu wena umuzi oqala kuleli bandla kunjani yabona lwamuzi umuzi ngizokuthiwa ngisho la eNazareth mosokhona eNazareth khona kuthiwa kuvulwa khona amasana alapha abakini wemnguna-ke ngihlala emadevini lento ishoyo abantu abangembeni kube mhlophe bamthemba ngidlula thina ushena lapha kwaBheka uZulu bayabona ukuthi kubekwa amafoto manje esangweni ukuthi ebusuku akhanya
ungabona umhlolo usuku nosuku sidlula sixoxa umnikelo lapha abantu bafike baguqe yes bathandaze babeka umnikelo wabo suthathe sofake egumbini ngoba yonke iminikelo ingene egumbini imphefumulo kaShembe bekhona ngesonto edlule nje kade fika ibhasi eqhuma esuke eFree State yezingane njengoba kuvalwa izikole zibathorisha yafike yama behla besuthu bekwitiza ngiyasazi kancane ke isuthu mina ngathi nami ukwitiza uthi omunye uthi ngicela umntwana uthisha uthi ngicela ngani ngithi nakhumule icathulo uguqele napo Shembe baphelele lapha guqa lapha ucela umntwana uyobona mhlawumbe sokubuya sofakaza kule stage ukuthi lo muntu usewuthe ngoba sinethemba uShembe ayikho asikho isilwane esithemba njengoShembe abantu abangembethe kube mhlophe banikela lapha kwaBhekuzulu baletha khona izolo nyoma bebefikile bethi beqala basuka le mawudi abayembethe kube mhlophe njengoba ilanga bethishisa kanje izolo bafike bazosebenza asazi badonswa yini ngoba nje besho mfoka hlophe ukuthi asojwala ulalela uma bakini bethe sofuthana nawo kwaBhekuzulu njengoba sikhuluma ngala muzilo uyinqalabutho ngiyithi ke mina noma uShembe lo unyazi singamakhela kwi-atmosphere emoyeni kodwa lo muzi yobuphuma kwaBhekuzulu ekuphakameni lapho kunenkanyezi khona manje uShembe ezongena ngithi umhlangano uyacaka leyankanyezi eyawa ewuphawu lokuthi umNazaretha bulapha ya busuka njengoba basuka entabazo nje baze bafika la Mshumane angijabule izinto ezifanele izinto esedingwa amaNazaretha nokuchazela kubantu abantu abachazelekile kahle ngomNazaretha abantu bayakudinga yazi khona abantu beze babe bofuna inyanga bayothwala kanti ukuthwala yazi ngokuthwala shona bashiya inyanga enkulu eleyo kuthiwa uphuza imvula inkanyambe enkulu yasezulwini yoke emakhanda hey mawusukhuluma umsebenzi yale ndoda yasezulwini madoda uyithinge ilanga ingasathi isikhathi sakho nje emnguni inkosi yakwaMbotho uthi yathunyelwa insizwa eyiphethe uthi ayoyicela ingane kuShembe kwenza umhlolo ufike nje sesikhuluma imlando inganekwana manje wafika uShembe wanyathela uVaselina ngesicathulo uthi uvule uVaselina umnikazi wawo wafaka unomuno kaShembe yiyo lemlinge lapha njengoba kutshela ukuthi abantu abangembethe lokho eshilo njalo ukuphuza imvula kuthi bayeza abantu bazonisifike banisuse lezi ndawo ithi kodwa nibaphathe kahle abantu uma ifika umuntu lapha kwaBhekuzulu sibaphathiswe ikhaza abantu ngamngunda ongathi impela simhlukumezile kungabe yiphuthe mhlawumbe angazi kwenza kanjani abeza abantu bazosipha iminikelo uthe efika ngisenqedla nginguni uthi uShembe owunyazi lezulu ngiyantanda banizenzele nizenze akafunda epolitiki uShembe ukuthi isihamba senhlangano ethile ukufuna usizo ihlophe party hayi akafunda ehlophe party akafunda eqwabe party uShembe ufuna iNazaretha lifake u5 rand lapha lifake i10 lifake u2 rand ufake isitini esodwa ufake itini embili awuphuma emandleni akho cha mase advice bafethu awuvala nje inombolo ngithola kanjani kuphela ngithola khona cha account ikhona i-account yakwaBhekuzulu kwi-project yakwaBhekuzulu i-account number uCapitec ithi 22 31 25 28 79 ngicela ukuyiphinda i-account singakhohlwa ibank uCapitec ithi 22 31 25 28 79 kulabo ke abavama ukutransfer abadayale inamba ikhona ilink number kababa uMshumayeli Ungidi okuyena uproject manager ithi 071 244 6888 ya iyona ke imininingwane leyo bantwana benkosi esikwazi ukuthi thina esikude masifisa ukunikela siphose khona embengeni kaNkulunkulu esakhiwe somuzwa kaBhekuzulu siyabonga baba usugoqa Mshumele Nkosi nina bengwazi ukuthi ngabalandeli team kuba beyixozelela sifuba sendlaleni indlela zabamukayo nina bakamdlo umana avuka idlaba isuphetshana phuma esilona kade bengivalele ngalonde kagabela inganga zoyisigonzana abathi noma phele enqulini nina basidika dika somkhulumo kajama yilila izinebelelayo inyama ithebe idlo msibe beyithentaza bethi imhlanda kancane kasilazi izinto kamsibe ehleka samone sehleka ehle kade endlonkulu siyabonga nina bonyazi nina bakaphuza imvula inkosi inibusise amen